Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agnaid na lang. Apayan? Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakomkomporme armam dita? Apay magtakas dito ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas det ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan no iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kaken kwa na. No di da kayo laeng. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tairaman mo pa'y laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay anagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang. Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. Tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang, saan mata mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya, para iti panagabrod ko nana. Lukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana, ano sakti mayadayo iti anak ko, tapara matlaang iti masakbayan na ti kasting aramidat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David, ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David, tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, sapay la ko mga road ta makatumpong ka itinasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes... Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang. Ngamungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Anya matikas tangaw ka na yung. Laklakayan kayo nga di kayo pala agbalbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang.
Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ita kwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, dinak dengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiagastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mga ibagbagam. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agdakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakkel mo ti ipaw-paw it na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay di mo labdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kananya tamaw. Ang mga da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di na balayong. Awan po na anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko. San aya? Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po na. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mau. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibagamam magkini bakit mo tagluto ka nagdalos diti balay? Senyorita mo ditoy. Anusan nyo pala ang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa'y agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy.
Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito eh. Tama nga no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho nak. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan ditoy. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho nga isaw adala ang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rodan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amu yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman nakmanin nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umun ti anak mo. Wanana, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wala nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adu arigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ah? Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanuki din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiina ni David niya anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutina ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara ti apo ko ta. Kasanong arog daytan ngay.
Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko tabakag. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis ti balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot lang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Adan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen anagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam day ta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayin pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan nakparaken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba panijibalay da? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kasjay ti impakpakita midikin ko na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na ba? Tatang, tag naudak manan dito balay. Anya? Apay, nagapa kayo ijay swapang nga sawam? Pinagtalaw na kiti balay da, nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha! Gusto mat. Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mau. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkurangak kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag, tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak ken kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata,
Tapaawi din manipod ije pagadalan da. Wen, saan kami ngagdardaras balasang kao? Oh, at ti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa'y titaraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. No may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabiimot la akastakan David. Puyatan nakmo launa yun anak kao. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayabak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wang nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot ngamin. Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabay na. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y Ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsuga kon. Namin adu akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din? Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo tabasit ni. Agakaarubay o madisturbo. Ay sus, agungot man day takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot agraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngam, ang handa-handa kayo pa'y lang amin. Nariwawa kayo. Ay, una yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Nung nalpas kayon anangan, agawit kayon. Di kayo aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na mare. Ay ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay,
grabe mat dayjay at tata Saldo. Uray ado ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas da dyan alakay. Hinton kon inik ka kon ning. Ay, saan agparbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may. Yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan ama kaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay tapno saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita ka aruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga aramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day tata Saldo. Kinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya da jay bakit? Ni tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Ne, apay. Nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay. Ay, jakam mo Ngam saan mat arimrimor dagiti anak ta. Tain baga kadidan mapanidya paraangan ni tata Saldo. Anyan da jay alakay. Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinim latan dagiti anak ta. Asaan da mapan iji paraangan na. Ni, si kamot gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito paraangak. Ha? Asino tikat tatawaan nyo? Siya! Ala, saan tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamid yun. Ala, agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak mat subyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awang pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngamin nga da ka arubak dito'y. Awan mo't idi ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Isu nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti uray asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Isu nga uray awang karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ta kita sakit ti ulo.
Kasabali kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anang. Pati da kami akaanakan na kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan dya Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas dya ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang pilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagaman no papanan na. Sikan mabutengak. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay nga pilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay! Nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybi na apimanaw, mare. Huwan nga rod. Ay, una yan. Sa balya talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, Wine, Ipag, Feli. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak menten imay. Ta awan menten na di kabagis ko apas pasyarik nito. Ngam ita, at darason, isong ay maya. Kat no mabalain, makipagnaunak pa lang niti balay mo, Ipag. Tagbiro kak iti customer ko dito. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo ti kas ta trabaho, makamannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaamu ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kas labaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin man nga rod. Nabayagan nga birbiro kak iti magmasahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala. Salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, Los, himala. Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang kung kanta day talakay. Ayawanan niya. Ang adda nangag ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli.
nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay? Kag, agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagpele. Kagura ka denggan day ta. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya aga po ngay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kit mo na. Thank you nga ron no kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae, saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag-party ag-birthday Ah? Ni? Ay, kapun Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, Tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat, naimbag man, tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak metlag no adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, Tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana rin niya pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwaran ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kin pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod day ta anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Uwan man. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit arik nam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Aniya, no kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awan. Iso binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Diyak lain pagaruop. Ay, pumanaw ka garudan Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam.
No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang. Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Sal daw. Wan siguro Ta di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyan nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rin Umuyong man ang Uncle Sal daw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga Kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yo, dagita anak yo, tadida umay agi wara-wara dito yung bayan ko. Nay, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron dagita nga anak ti karuba. Dida amo bagbagan dagiti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay, sus! Di ka nga min agungat-ungat ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay, sus! Ipankalaang nga na ospital ka ba, guys? Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabagis. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagis. Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, ano dyan makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wen, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katenday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan. No kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay, si kamoy gayam, Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigaw pansit. Ay na, ay nagkimasain. Anya siupaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarog mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Adday takay manon. Ngamnay, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agarim lata. Pang subukam, no talaga mo ila napudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na. Bumakit kan abalasang, Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din.
Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga ita, tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka, takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka, tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin, no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod paayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na kwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang ano matin nagtiriknam ken ko ana. Parigatem pay iti husto. Tapno rigalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunon ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansik anak ko. Wan tatang, hindi yukot yun day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At na inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuha na anak ko. At na tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak mitayin. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, ije salas. Awan no, ingkapay kasarsarita be. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nana. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anyo ti order yun, nana?
daytoy man kanyak, barok, kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, kud. I-take out ko, nujak maibaw. Abay ka pa, uy. Wala ni Nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libray. Aladin, barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, barok. Kaya't kaunay, para kan ni Norma, nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan. Tapat siya, kaya't nakaday jay. Pakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang baraw. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos baraw. Kabuteng naktianak ko. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y nana. Adda ije balay. Umaya ka jay balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, agda ka ba dito'y balay marek? Apat, anya gagara? Ay, wan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya paingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula abinutaws. Nagasidag. Papanan nyo, Nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadaka no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papanak. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Tasyak to no sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag-triple day ta no madamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana.
Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan, Mare. Agmamalasak mutan. Italaang matakas to'y. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balita bumawi tanong maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita nasing pamajasotor di anak mo. Utangam kindi tidakil. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanong maminsan, Mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak kuma tay utang kukin ka. Pagpuunak kuma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung di kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumod na kita ginatang yung awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yung kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mo't abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako, nanang. Ay sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay no kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Ape nga mo yun, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amok ka kurso na damit ni Aladdin. Uray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagait. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Ala. Wanan Aladdin. Oh. Ay ayaten kamat. Agyaman ak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nakmatlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Sikaman. No anya ti pangadang mo di sika ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw na balayan.
Ay, naanos ni Aladay na nangaram ken ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy niya, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kay kasanungay. Da kayo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga mo agastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Iso adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang pagbayad na Aladin. Jak mat bersaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron. Pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Anya mo da nga asawam. Sigir nakpailaang. Apay saan libre dayjay agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsyem, Norma nakaw. Sinam ni Aladin no ko sinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatak unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Lay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Utang mo ni Aladin na manugang mau? Wine, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Na-inlove sa ni ti dayjay lalaki. Ay kud siyempre, asawa na nga rudon.